So we are urging people wajitokeze, na what we require is only ID. Au first time voter. Kama uje register ndio unapaswa kuja kuchukua kura. Both the challenge which we are getting now, it's most of people want transfers, but the transfers are only to be done from the office. Na most watu wengi wanakuja bila ID, so na kimwambia the requirement anasema anarudia ID atakuja. Kama ni mtu the first time voter nataka kuregister, hiyo ni mtu yule amechukua ID recently na kuja kitambulisho yako. Kama umeshaipinga kura, hakuna haja kwenda kwa kituo kuchukua kura nyingine. So matumaini haya tuko nayo, we are doing sensitization kwa media, that's WhatsApp, Facebook, but we are calling for the goodwill of all stakeholders. Mobilize watu wakuja wachukue kura. That's what we are playing for. Goria tumia haria maruma. Kou mashinani muri umirai. Nyumba gwaku kwena yuthi, nyumba yaku kwena muthuri, nyumba yaku kwena muruti wa wira, uria tuwagira ng'ombe, andu othe ni aitu, aria nao. Umere gutire na andu aingi ihinda riri, na nitukwenda maumire nigetha matigacererwo. Ni tondu riri tungiaga kumira andu aitu. Na kura niyo itwithanagia cira. Tucokaga guthie kunegena. Kurania turathurire u, turekire atia, na kura yaku no ĩrĩa irarutire wira ucio. Actually guko ni ndarehe andu aingi muno. Anake aitu, atumia aitu ni maroka. Na ni kwirutira. Onawe hari uri matura-ini, itura riri uri wirutire. Ariria anake aku, ariria atumia, ariria ona kuria makanitha-ini, ona kuria turutaga mawira. Tau ni ndu wa education. Ni ndaria nginya andu amarutaga mawira gwitu. Ati mundu ni ambe athie, ona konde ni kuhingitwo. Kuria mari ni turaraniria na thimu na ni maranjira kuria mundu aumite ni athie na ni acenjia kura. Ako kura ni gucenjio iracenjio micenjie, ako ni uraumite kundu. Akorwo ni kuria urakinyiria mia. Twina na kia nini muno. Aria marakinyiria miaka oro riu. Ni twaria na guku Thika kwina ma college maingi muno. So many students na ndakora matioete kura. Andu aitu umirai fio. No ni gwenda kuga ati ndikwenda andu matengere muthenya wa muico, no tuhuthire thiku icio thate wega tu register namba nene ya aikia a kura aria matari maikia kura. Na njugi atiriri hena kamweke ndigiuga IBC ati no igikire thiku thate ciita muico. Kungikagia hihi na need ya kuongerera thiku icio thate ni tukamoria mongerere. Nie ndi wa gicigo giki gia Thika no njurie sana andu aria othe maratu support, aria othe matari na kura kuma ward 5 Goriba, Kameno, Gatuanyaga, Township na Hospital Ward. Maimire mena banene moe kura niguo makahota gututeithia ithuĩ turenda gukamarũĩrĩra 2022. Na tondu ni tui a Kenya ni andu agwete ndaika ya mwisho, ni ngumwihoya take advantage ya kahinda ka thirikari iheanite. Mutikanoke ninge kuga ati ni mwahingiririo, mundu ni ahingiririo guthie kuoya kura, no yet niwe acereirwo. Mundu ni ayume ndagika imwe, ni tondu tariu ha Huduma Center twina tellers makiria a eri a kuoithania kura. Koguo mundu ndaraikara ni nyuma ho, mundu wa mbere ndeka 5 athie, uria ungi 5 athie. Koguo mundu ni arutire oke tondu ndiracokera ringi kura ni haki yaku, na wikia kura ni njira ungihota gucenjia utongoria kuri utongoria uria